Alhamdulillah kisah lon rika nasabah balon tuan rawe pekadun anu darangon muda anu banaraya mantong ABG istilah gaul dumna remaja rap meraja lela dusun dengan gle bak pergaulan nyolarang hana ayah ngon pomahan lepike pelom yang hana iman lam dada rusa etika moral hanale bacutan mufum hukum agama salah yang ma bak buatan gebre menyo uraje muceh di kota agam ngondara dijak merabe jinota kalon udusun kana anak mit muda jipu buat jahe puakuh jamunya jino katuha katoh bak masa manusia jahe menyebut maksiat cid di melomba hana dikira desa akhir bukole sayang bintang kamala hana duh saya seput pucak gle anak jamunnya wajud sagawa kana galak but desa melomba jahi wate tak perilaku remaja ulem putra menyota pikir pakaian jiso budok lagoina kiban yang hawa ji pakai sabe dale pedoman ajaran agama asai kagaya kasenang hati ketat ngon meklah kapah selera ulai terbuka kasenang koli ada pih lemah tubuh anggota malai pihana kamenan sabe pakai jilbab hantat merasa gaul lepahna anu ABG dedi marit kubithat gura dialek bahasa tilo bukole ke bintang film jut ke idola kiblat bak gama sinetron jahe dijak meen angin jimita ngon anak muda jak bineh pante Honda ji pasang senang lagona cukup tat mesra gala abu koli ade ngon abang mepasang dua di ada Honda jam entan pre tiap uroda kadi ke mata bukan ke gura habalun rawi tidak kalon bangun sidara sang hirupa nikah kahase bid anu Aceh rap jiweh agama pelom nyangon ma gelurung sabe ni bak jamunnya jun sagawa kana bak pegah ba piyo bak kafe sira jeb iya yang lupia rasa duk saboh meja musrabu kole
Temanyang ladum lain lom cara lalengon gambar di dalam HP gambar pi sudah baje pihana sinan ke mula teka buat jahe pelam wam en kamalam jula nafsu ji teka setan perawe yang hana mungkin jitem kerja birahi teka karo hulam jahe menan pekatun jamun nyawa kana menyodarika panjang bukan le benada ingat sahabat mulia anu dah jaga masa ABG tugah tanya si didi iuh muda harapan bangsa benada pike bek sampai Aceh tepeh ngon bala karena buat desa tak tegah tali